Turabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye gukomeza kubana mu biganiro byinshi tubagezaho. Muri mwanya rero kubagezaho amakuru ari kuvugwa muri sport. Munyemere duhere muri Peace Cup, igikombe cy'amahoro by'umwihariko, aho ku munsi wo kuwa gatatu aribwo ikipe ya APR yabashe kugera kuri finali isangayo mukeba wayo w'ibihe byose hariyo Rayon Sport. No mukino rero warangiye ikipe ya APR itsinze Etincelle ibitego 3-1. Tubitsa ko umukino ubanza wabereye Rubavu, ikipe ya Etincelle nabwo yari yatsinzwe n'ikipe ya APR ibitego 3-1. Imikino yombi rwose irangira ari ibitego 6-2. Tubitse ko abatsinze ibitego hari Mugisha Gilbert, Mamel Dawo ndetse na Jibril Ouattara. Ubwo rero ikipe ya APR ikazahura na Rayon Sport ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Umukino rero ugomba kuzaba ku itariki ya 23 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ese Rayon Sport iraza kuzatsinda ikipe ya APR kugira ngo irebe ko yasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, cyangwa se APR iratwara iki gikombe hanyuma Rayon Sport Rwanda nuko yajya ku mwanya wa kabiri kugira ngo irebe ko yasohokera u Rwanda, ariko ihetswe n'ikipe ya APR. Ariko abareyo ibyo ngibyo ntibabikozwa, bo baravuga ati tugomba gutsinda iyi kipe ya APR. Tubitse ko rero ikipe ya Rayon Sport yageze kuri finali inganyije n'ikipe ya Gorilla ubusa ku busa. Tubitse ko umukino ubanza aho Gorilla yari yakiriye Rayon Sport bari banganyije igitego 1-1. Rayon Sport ikomeza ku gitego cyo hanze, ariko ibintu bitashimishije ubuyobozi bw'ikipe ya Gorilla ndetse n'umutoza arimo ati rwose ntago badutsinze, ibintu bigomba guhinduka. Ati ni gute tunganye igitego 1-1 tugataha, nyamara twanganyije, bigomba guhinduka ku buryo igitego ntacyo kizaba kivuze cyo hanze nkuko umupira w'iki gihe ariko uhagaze, dore ko ni Burayi ibijyanye n'igitego cyo hanze niyo mwamwanganyije ibitego 100% cyangwa se mukanganya n'igitego 1-1, umva muba munganya, abagomba kujya muri penalty hanyuma hagakomeza wabashije gutsinda. Igitego rero cyo hanze cya Ndayishimiye Richard ukina ikipe ya Rayon Sport nicyo cyayifashije nayo kuba yagira ku mukino wa nyuma. Ubwo rero no gutegereza hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport tukareba ikipe izatwara iki igikombe muri rusange. Undi mukino rero nuko rimaze kubivuga wo uzaba ku itariki ya 22 ni umukino wo bazaba bakinira umwanya wa kabiri. Ubwo rero nawo reka dutegereze turebe uko bizagenda muri rusange. Dukomeje n'amakuru rero hari kuvugwa, reka tubabwire ko Mashami Vincent umunyarwanda uri gutoza ikipe ya Dodoma Jiji yahara mu gihugu cya Tanzania yatsinze ikipe ya Anga Africa yahariya mu gihugu cya Tanzania, ikipe ikomeye cyane, ayitsinda ibitego 3-2 ahagarika agahigo rero iyi kipe yari yigejejeho aho yari maze kugeza ku mikino 22 idatsindwa. Rero iyi kipe ya Dodoma itozwa n'umutoza Mashami Vincent akari wabashije kuyihagarika, dore ko ikipe ya Dodoma yo iri ku mwanya wa 7 n'amanota 32, nawe abasha kwitwara neza cyane. Ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yo mu gihugu cya Sudani ku munsi wo kwa gatatu yabashije kwegukana igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, aho cyahinduriwe izina nkuko mubizi cyitwa Big Pro League, ikaba iterwa inkunga na Beka. Ubwo rero ni 2025-2026 aho rwose yahawe ibihembo byayo, aho kuri ubu ngubu igiye kwerekeza mu gihugu cya Sudan kugira ngo bakine n'amakipe yaho, bakine shampiyona yaho igihe gitoya kugira ngo barebe ikipe nabo igomba guhagararira igihugu cyabo muri rusange. Amakuru rero agaragaza ko iyi kipe imikino yayo yarisigaje irimo ikipe ya AS Kigali ishobora kuzakinwa n'indi kipe ya kabiri hano mu Rwanda, dore ko ube ifitanyije n'undi ikazagaruka ije gukina n'umukino bafitanye na El Merreikh muri rusange, nayo baturutse mu gihugu kimwe muri rusange. Nuko rero bihagaze, tweregeze n'amakuru kugenda avugwa hanze y'u Rwanda. Icyo wamenya nuko ikipe ya Manchester City mu ijoro ryakeye ibyo abakunzi ba Arsenal bifuzaga ntago babashije kubigeraho, kuko iyi
ikipe ya Manchester City yaje gutsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 3-0. Igice cya mbere cyane ari ibitego 2-0. Akenshi ahenshi anga rwose abafana b'ikipe ya Arsenal bikubuye barataha baravuga ati yewe nta gutuma ikipe ya Crystal Palace kuko byanze ntiyabasha kuba yatsinda cyangwa se yabatsindira ikipe ya Manchester City. Nyamara navuga ko ari ugutuma umuntu akazi kakunaniye kuko ikipe ya Arsenal nayo kwitsindira ikipe ya Manchester City byarayinaniye. Murabyibuka yatsinzwe n'ibitego 2. Ubwo rero nuko byagenze. Icyo imibare igaragaza rero nuko ikipe ya Arsenal izakurikiza ikipe ya Burnley yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri championship, ikurikizeho ndetse izakine ndetse n'ikipe ya Crystal Palace. Ubwo rero nayo humba ko niyo kipe bazakina ku mukino wa nyuma. No gutekereje tukareba ikipe ya Crystal Palace nayo rero izakina n'ikipe ya Arsenal iri kwitegura imikino ya UEFA, dore ko nayo ifite umukino wa nyuma wa Conference League. Ubwo rero no gutegereza tukareba uko nayo bizagenda. Ikipe ya Manchester City yo imikino isigaje gukina n'ikipe ya Chelsea by'umwihariko, ariko ahangaha ni muri FA Cup ntago ari shampiyona. Ni umukino nawo ushobora kuba watuma itakaza imbaraga nyinshi cyane, kaba yatakaza umukino akabakinya abafana ba Arsenal bakavuga ati ngo nta nicyo tubwiye wa FA Cup, ariko ibyiza ntuko ngo Chelsea yabasha gutsinda uyu mukino kugira ngo Man City ibure ibikombe byombi, dore ko nguko ikipe ya Manchester City yamaze kuba mu cyeba w'ibihe byose wa Arsenal kubera ukuntu igenda mu bitugu. Ikipe ya Man City muri shampiyona yo isigaje ikipe ya Bournemouth yifuza nayo rwose kubona itike ya Europa League cyangwa ikabona itike ya Champions League, mu gihe ikipe ya Aston Villa na Liverpool zaba zakoze amakosa zigatakaza, dore ko mu gihugu cy'Ubwongereza hagomba kuzamuka amakipe 5 hagomba kujya muri UEFA Champions League. Umva ko ni umukino uzagora cyane ikipe ya Man City, ni umukino izaba ikomeye ifite. Undi mukino kandi izasoreza ikipe ya Manchester City no izakina n'ikipe ya Aston Villa izaba iri gushaka gushimangira gukina Champions League ihize, dore ko imikino yayo nyine igeze kure, cyangwa se imikino ifite nyine igomba kureba uburyo cyakitwara neza, dore ko inafite n'umukino wa finale wa Europa League izakina n'ikipe ya Freiburg yo mu gihugu cy'Ubudage. Andi bakuru kandi ariko uvugwa, reka tubabwire ko myugariro w'ikipe ya Arsenal Ben White yagize ikibazo cy'imvune hatazagaragara ku mikino isigaye Arsenal igomba gukina muri mwaka wa 2025-2026, by'umwihariko nk'imikino 2 ya shampiyona isigaye izakina na Burnley ndetse na Crystal Palace. Ubwo rero imikino uyu mukinnyi ntago azakina Ben White, ndetse n'umukino wa UEFA Champions League Arsenal ifitanye na Paris Saint-Germain ku itariki 30 ukwezi kwa gatanu hariya i Budapest muri Hongria. Ahubwo nuko rero bihagaze. Katubabwire ko kandi umunyabigwi by'umwihariko Manuel Neuer ufatira ikipe ya Bayern Munich kuri ubu ngubu yamaze kongera amasezerano y'umwaka afatira ikipe ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubudage. Tukivuga kuri Champions League nkuko nemaze kubigarukaho, reka tubabwire ko umudage Daniel Sierbat ariwe uzasifura umukino wa nyuma wa UEFA Champions League ugomba guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Arsenal. Uyu mudage w'imyaka 42 rero hakazaba hacimanza mu kibuga hagati, aho yaherukaga ndetse no gusifura umukino wahuje ikipe ya Arsenal na Atletico Madrid mu mukino wo kwishyura. Reka noneho dusoreze tubabwira mu mikino ubwo iyi kipe ya Rayon Sport yaherukaga kuri finali y'igikombe cy'amahoro mu mikino 4 yabaye, dore ko mu byibuze inshuro 2 zikurikirana ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu igeze kuri
finali y'igikombe cy'amahoro ntabwo yageze yitsindwa yose. Ubushize yatsinzwe na APR, ubu ngubu reka dutegereze turebe uko bizagenda. Duhereye mu mwaka w'1979 Rayon Sport yatsinze ibitego 3-1 ikipe ya Panthère Noire. Ni mu gihe mu mwaka w'1980 Rayon Sport yatsinze ibitego 2-1 na itsinda Panthère Noire. Nanone mu mwaka w'2002 ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Mu mwaka w'2003 Rayon Sport nayo yigaranzura ikipe ya APR 2015 Police itsinda Rayon Sport ibitego 1-0. Ni mu gihe icyo gihe cyabonetse ku minota 45 gitsinzwe na Eric Ngendahimana. Mu mwaka wa 2016 Rayon Sport itsinda APR igitego 1-0. Icyo gihe cyari gitsinzwe ku minota 90 na Ismail Diarra. Mu mwaka wa 2025 ikipe ya APR uko nimaze kubiga kwa ruguru nibo yatsinze Rayon Sport ibitego 2-0 bitsinzwe na Jibril Ouattara ndetse na Mugisha Gilbert. Mu gihe mwaka wa 2026 tugiye kutegereza turebe noho haraca uwambaye. Ni ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu tukareba derby, noneho tukareba ubasha gutwara igikombe. Ndabashimiye cyane rero mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Mukomeze kumererwa neza cyane. Nitwa Eustache Musabyimana. Ciao ciao.